Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama lenkosi uJesu. Sithanda ukumbonga uNkulunkulu osipha amathuba okufunda ilizwi lakhe. Asichimezenini sibe lomthandazo. Baba wethu othandekayo osezulwini siyabonga. Sibonga amathuba osipha wona, amathuba okufunda ilizwi lakho. Khuluma kithi ngalo njalo silungele ukuza kwakho okumasinyane. Kuyikucela kwethu ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sithanda ukumbonga uNkulunkulu bathandekayo. Ngalimini sibonga isikhathi asiphe sona, isikhathi sokuthi sizwe ilizwi lakhe. uNkulunkulu akhulume kithi ngendlela ephakemeyo. Ngithanda bathandekayo ukuthi ngilithembise ukuthi impilo zenu kazikufana nxa leza kulalela lokhu inkosi ekutshoyo. Kusukisela khathesi kusiya phambili nxa liza kulalela liku-apply empilweni zenu lokhu uNkulunkulu akutshoyo, impilo zenu kazikufana kuleyo area esiza kukhuluma ngayo ngalimini. Isihloko sethu sithi sona ukuphumelela kwezomnotho kuLockdown. Yekelani ngibeke ngesikhiwa, your financial breakthrough in lockdown. Ngesikhathi esiphila kuso lesi, abantu abanengi balohlupho ngoba ama-business abo ayehlile, izikhwama kazisela lutho, kabasela sinkwa ematafuleni. Ngenxa yokuthi kuvaliwe, akula msebenzi, abantu kabasasebenzi. But ngithanda ngalimini bathandekayo ukuthi ngilazise ukuthi uNkulunkulu kadingi ukuthi izinto zibe right ukuze aveze ukwethembeka kwakhe empilweni zethu. Siza kungena ke elizwini lethu encwadini kaGenesis isahluko ngu-1 ivesi ngu-26. Ngizafunda ngeBhayibheli lesilungu lapha. Lithi lona, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Sifumana uNkulunkulu edala umuntu. Lesi sehlakalo sabakhona ngemva kokuwa kukaSathani, kokuxotshwa kukaSathani ezulwini. uNkulunkulu uyangena kuprogram yokudala umuntu. Uthi yena kasenze umuntu ngomfanekiso wethu, asifuze abe njengathi, abe lodumo phezu kwenhlanzi zolwandle, phezu kwenyoni zomkhathi, phezu kwenkomo lakho konke okuhambayo okuhuquzelayo emhlabeni. uNkulunkulu udala umuntu, umdala ngomfanekiso wakhe. Kusitsho ukuthi uNkulunkulu wacathekela umuntu okunye ngaye. uNkulunkulu washare ama-attributes akhe, ama-characteristics akhe. uNkulunkulu wacathekela umuntu. Umuntu waba njengokunguNkulunkulu okuncane ngoba kukhona ayemenzele khona. Esemdalile umuntu, uthi yena kabe lamandla, kabuse phezu kwendalo yakhe. Kusitsho ukuthi uNkulunkulu wamnika umuntu ilungelo lokubusa phezu kwendalo yakhe. So from the beginning umuntu edalwa wahle waba ngumanager weproperty kaNkulunkulu. Umusa omkhulu kangakanani bathandekayo ukuthi umuntu abe ngumanager weproperty kaNkulunkulu, umanager wezinto ezaphuma esandleni senkosi eyadala izulu lomhlaba. So sibona umuntu ke esiba yisteward, kusitsho ukuthi esiba yinceku emanager iproperty kaNkulunkulu. Kuyamangalisa lokhu bathandekayo ngoba lizananzela lapho sifunda ilizwi likaNkulunkulu. Asike sikhangele kuGenesis isahluko ngu-2 verse 19. Ilizwi lenkosi lithi lona, and out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. uNkulunkulu waletha inyamazana kuAdam ukuthi azinike amabizo. Ilizwi lenkosi lithi lona lelo ibizo elaliphiwa inyamazana yilo ngempela okwakulibizo lalo. Kutshoni lokhu?
Kuveza sobala ukuthi lapho uNkulunkulu wayeletha asithi indlovu phambi kuka-Adamu, uNkulunkulu abuze uAdamu ukuthi Adamu, inyamazana leyi kuthiwa yini? uAdamu athi indlovu. Lo uNkulunkulu wayehlekelela athi uqinisile, indlovu. Alethe isilwane athi Adamu, kuyini lokhu? uNkulunkulu ebuza uAdamu athi lesi isilwane. Lo uNkulunkulu wayesithi uqinisile isilwane. Ngani? Ngoba kukhona uNkulunkulu ayekwenzele umuntu, wayemcathekele okunye ngaye. So umuntu ulomfanekiso kaNkulunkulu. Umuntu wadalwa waba kancane, uNkulunkulu wamfananisa laye waba ngokunguNkulunkulu okuncane. Ngiloyisa sike sinanzelele emhlabeni esiphila kuwo. Thina nxa sikhuleka kuNkulunkulu kungela lutho oluphakathi la, akula lutho esilubonayo. Kodwa uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yethu. Umuntu ngenhlakanipho ayiphiwa lizulu, laye wayenelisa ukuthi alungise iselfoni. Layo iyakhuluma, umuntu olapha eZimbabwe uyakhuluma lo muntu osemazweni, kungela lutho futhi olubonayo, okuveza ukuthi uNkulunkulu kukhona akwenza emuntwini, wamdala waphosa waba njengaye, wasemnika amandla okubusa phezu kwendalo yakhe. Incwadi yesihlabelelo Psalms chapter 8 verse 3 to 6 nanku ekuvezayo phezu kwale ndaba. Psalms chapter 8 verse 3 to 6. Uthi yena usihlabelelo, when I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? Verse 5, for thou hast made him a little lower than angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Utena uyavumelana lalokho uGenesis akutshoyo ukuthi konke kwabekwa esandleni somuntu ukuthi abuse. So umuntu ubusa iproperty kaNkulunkulu. Engiloyisa ukuthi sikunanzelele bathandekayo, nxa umuntu wadalwa izinto zonke sezidaliwe, wazifica zonke sezikhona, uNkulunkulu wasenikeza esandleni sakhe ukuthi abuse, ukuthi amanage iproperty yakhe. Kumele sikuzwisise lokho ukuthi uNkulunkulu wayengaba lezinye indlela ayengazenza ukuthi iproperty yakhe ibe managed, kumbe iproperty yakhe igcineke. Wayengayenelisa ukuthi adale even irobot elaliza kwenelisa ukuthi lilondoloze lokho ayekudalile. Kodwa uNkulunkulu akuvumanga, wadala umuntu ole will, olesifiso, olama choices, okwanisa ukukhetha ukuthi abuse phezu kwendalo yakhe. So lokhu uNkulunkulu ayekwenzile kwakukuhle impela, kodwa kwakungaletha futhi olunye uhlupho, ngoba uSathani wayesihlamukile ezulwini. Kuyini okwakuzakwenza ukuthi umuntu abe ngumuntu, uNkulunkulu abe nguNkulunkulu? Ilizwi lenkosi lithi lona Genesis chapter 2 verse 16. And the Lord God planted a tree in the garden and said to man, you can freely eat from every tree, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. uNkulunkulu esenze lokhu, ilizwi lenkosi lithi lona wasehlanyela phakathi kwensimu isihlahla, athi uAdam loEva, lingadla zonke izithelo ezilapha ensimini, kodwa lesi sithelo kalimelanga lisidle, ngoba ngempela lingadla kuso lizakufa ngempela. Ngamanye amazwi
sinanzelela nxa umuntu wayephiwe amandla okubusa, ebusa indalo kaNkulunkulu, kule area lapho umuntu ayengafinyeleli khona, i-area eyayiveza ukuthi uNkulunkulu nguphi, umdali nguphi. Yona leyo area, sona leso sihlahla was like a red robot. Robot ebomvu, ngoba hiyo eyayiveza ukuthi umdali ngubani lesidalwa ngubani. Ngamanye amazwi, ubudlelwano bukaNkulunkulu lo Adamu babu kuyona leyo ndawo. Wayengayenza konke angakwenza, kodwa wayesithi ngafika lapho esihlahleni wayesazi ukuthi kwakungayisikho kwakhe konke. Manager. So lapha kwakuveza ukuthi hayi kayisuye mnikazi. Kuyafanana labanye ngomanager, abanye ngobani emsebenzini yabo, kulokunye ongasoze ukwenze. Kuyafanana lo house girl ngikhaya, umaid ngikhaya, engawatsha ama-sheets, apheke, ayenzani, kukhona angavunyelwa ukukuyenza. That is a red robot. Khona lokho kuveza umnikazi wendlu, kumbe kuveza umnikazi we-property. Manini ngubeke ngalindlela. Asithathe nini umfanekiso kaJoseph. Laye was a steward, wanikwa amandla okubusa, wayebusa iproperty kaPotifa uJoseph. Konke kwakusezandleni zakhe. iBhayibheli ithi yona uPotifa wayengasazihluphi ngalutho ngaphandle kwesinkwa ayesidla. But kuyona leyo setup kukhona uJoseph ayengavunyelwa ukuthinta. Ayengavunyelwa ukuthinta kwakungumka Potifa. So that was a no-go area. Yikho kwakuveza ukuthi umnikazi lapha ngubani. So uNkulunkulu esedala izulu lomhlaba wabeka isihlahla esimini yase-Edeni. Isihlahla esasiveza ukuthi umnikazi ngubani. So lo Satan kulapho ayedlalela khona. Ende kulapho ubudlelwano buka Adamu lo Nkulunkulu obwabugcinwe khona. So uSathane wayengazihluphi ngendawo eziningi, wayezihlupha nge-area yona leyo eyayibekwe nguNkulunkulu ukuthi yiyo eveza ubuNkulunkulu bakhe. Bathandekayo ngali kuseni, nanku engiloyisa ukuthi sikunanzelele. Yebo thina kasikho ensimini yase-Edeni njengo-Adam lo-Eva, kodwa lizananzela ukuthi uNkulunkulu wabeka okufananayo lalokho okwakusensimini yase-Edeni. Kunzuzo yethu yonke uNkulunkulu ubeke irobot ebomvu eveza ukuthi yena nguye umnikazi. Nxa umuntu ethinta khonapho uyabe esitsho ukuthi hayi umnikazi kasekho. Ngiloyisa ukuthi sinanzelele lokhu ngalimini. Ukungena kwesono kwayeyama ekutheni umuntu wayehluleka ukunanzelela ukuthi kala lutho. Ukungena kwesono is related to stewardship. Umuntu wayehluleka ukunanzelela ukuthi kala lutho, wathinta lokho okungokaNkulunkulu, isono sangena. Indaba leyi ifundiswa kuma culture zonke. Ungakhangela even kushona culture uzwabe sithi kulomganu kababa panendiro yababa. Wona lo mganu ungawufica usekhabothini kungela lutho bekuthuma ukuyadinga ukuyathatha umganu, vele uyaphenduka usithi akula mganu ngoba lo kawusomganu. Uzwabe sithi kulesitulo sika baba. Ayisiyo ndaba yesitulo, but indaba yokuveza umnikazi. Yikho even kuma cultures amaningi kungabulawa inkukhu uzwabe sithi iqolo ngelika baba. Abanye sesithi hayi ukuthi abantu bakudala babethanda inyama. Ayisiyo ndaba yenyama laphana, indaba ye-authority, indaba ye-power. After all iqolo kalila nyama eningi, but kuveza ukuthi who is the backbone, ngubani ongumhlane lapha, ngubani obambileyo lapha ekhaya. So nxa besithi ubaba nguye inhloko, ubaba nguye i-backbone. So ipower kababa is attached ekutheni adle iqolo. So kwakungasondaba yani yenyama. So uNkulunkulu ngemva kokudala izulu lomhlaba phakathi kwensimu wasebeka isihlahla esasiveza ukuthi yena unguNkulunkulu, umuntu uyisidalwa, yena ungumdali. So ubudlelwano buka Adam lo Nkulunkulu babuyame ekutheni abekwazi ama limits.
kufanele nxa sizaphumelela siphakathi kobunzima lobu sibekwazi ama-limits, sibekwazi lapho okumele sifike khona, sibekwazi lapho esingamelanga sifike khona, sibekwazi lokho okungokaNkulunkulu. Ngalimini ngiloyisa ukuthi sizwisise lokho. Okwechumi bathandekayo isihlahla phakathi kwensimu yakho. Okwechumi bathandekayo kuveza ukuthi uNkulunkulu ngubani empilweni yakho. Kuveza ukuthi ngubani umnikazi wezinto empilweni yakho. Kumbe wena ulolutho kumbe ngokaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ukukuthatha kutsho enye intshumayelo enkulu. Ukukuthatha kutsho ukuthi usulamandla lawe. Ngoba uSathane nxa wayekhuluma kuEva uthi yena lingadla lesi sihlahla liza kuba njengoNkulunkulu. Akula muntu ongathatha okwechumi engasifananisanga loNkulunkulu. Yikho ke abanye benu alilala mvumo yokukhuleka. Awulayo imvumo yokukhuleka ngoba uyabe uyenze ulutho olususa uNkulunkulu ephikitsheni. Nxa sukwenzile lokho awusela mvumo yokukhuleka ngoba uNkulunkulu uyabe ngasekho. Ngizama ukuthini? Liyakwazini ukuthi kwakunzima ukuthi uDavida athathe uBethsheba uUriya esaphila. So into ayengayenza kuphela ukuthi abulale uUriya ukuze uBethsheba athatheke. Lo Ahazi wayengayenelisi ukuthi athathe uAhabi, wayengayenelisi ukuthi athathe isivini sikaNabothi, uNabothi ephila. So uAhabi okwakumele akwenze ukuthi asuse uNabothi kuqala ukuze insimu ithatheke. Lanxa iBhayibheli lisithi lona insimu kaNabothi yayisekele indlu kaAhabi such that wayesithi lanxa evule iwindi lalidlule ensimini kaNabothi engakalivali. Sasingathatheki uNabothi ephila. Ayengakwenza ukuthi abulale uNabothi kuqala ukuze isivini sinjani sithatheke. Wakwenza yini? Wasithatha yini isivini ngemva kokufa kukaNabothi? uDavida ke wamthatha yini uBethsheba? Wamthatha sokunjani uUriya sefile. Lokwechumi lakho ungakuthatha and ungakuthatha kuphela nxa uNkulunkulu esefile. Ukutshoni kutsho ukuthi ngokukusebenzisa uthi wena uNkulunkulu kasekho. So nxa engasekho kawusela la mvumo yokukhuleka ngoba uNkulunkulu kasekho. Sususile lokho okumveza ukuthi ukhona kasekho. So lokukhuleka ungakhuleki usuvalile iwindi lasezulwini. Zwanini bathandekayo, ngalimini ngiloyisa ukuthi sikunanzelele, sikuzwisise ukuthi isihlahla esingokwechumi empilweni yakho ungasihlonipha. Iyo isecret yokuthi uNkulunkulu aziveze even phakathi kwawona lo umumo, phakathi kweLockdown. Izinto zinzima, imisebenzi ingekho, amabhizinisi amanengi esifa. uNkulunkulu uyaziveza. Kadinganga ukuthi izinto zibe right ngesikhathi sika Elijah. uElijah wamfida ngesikhathi esinzima, waze wathumela iwabayi limlethela ukudla. Inyoni ebukhali ukudlula inyoni zonke yamnika ukudla uElijah. Izinto zinzima. Lingakhohlwa umama waseZarefati. Abaningi besithi hayi isalukazi lesi lonyaka siza kufa ngendlala. uNkulunkulu wasupplya kunzima kunjalo. So uNkulunkulu kadingi ukuthi i-economy yelizwe ibe stable ukuze aveze ukuthembeka kwakhe ebantwini bakhe. uNkulunkulu kadingi ukuthi idola libe lepower ukuze aveze ukwethembeka kwakhe empilweni zakhe. uNkulunkulu ziveza kunjalo kunzima as long sisiba endaweni sizipositiona kuhle ukuze uNkulunkulu aveze ipower yakhe. uNkulunkulu uyaziveza. Uziveza ngani? Nxa sikhuluma ngendaba zemali, nxa sikhuluma ngendaba zomnotho, i-area uNkulunkulu ayidingayo ukuthi sinanzelele ukuze aziveze ukuthi sihloniphe isihlahla. Singahlonipha isihlahla, uNkulunkulu uyathembisa elizwini lakhe ukuthi uzakwenza eyakhe ingxenye.
awulalungelo lokuthi uzama ukucela ukuthi uNkulunkulu akhulise ibhizinesi yakho nxa i-area leyi ile discord. Uthini encwadini yaMalaki? Uthi yena, lethani konke okwetshumi endlini yami, bring all the tithe in my storehouse, that they may be meat in mine house, and prove me now herewith. Lethani okwetshumi endlini yami yenotho, ukuze kube khona ukudla endlini yami. Lingilinge ngalokho. Bathandekayo, indlu yenotho uNkulunkulu ayikhuluma ngayo lapha, ukhuluma ngebandla lakhe. Uthi lethani endlini yami yenotho, ukuze kube khona ukudla endlini yami. Ngamanye amazwi, ichurch kayimelanga idinga ulutho lomuntu, ichurch kayimelanga isafe. Iliquidity yebandla kumele ibe above 100%. Ibandla lingaboleki ulutho lomuntu, ngoba abantu bayaletha ukuthi kube khona ukudla endlini kaJehova. Uthi yena ke alike lingilinge ngalokho, libone ukuthi angikuvula yini amawindi asezulwini. uNkulunkulu uthi yena ngilingani. Ngamanye amazwi ikusikhuthaza ngoba unanzela ukuthi siyadawuda. Uthi alike lingilinge, libone ukuthi asoze ngiyenze yini, ngivule amawindi asezulwini, ngithulule izibusiso elizaswela indawo yokuzibeka. Ngamanye amazwi i-breakthrough, ukuphumelela financially, even kuvaliwe, even phakathi kwe-lockdown, ikuba mazi ukuthi uNkulunkulu ngubani, ikubisela izinto zikamlimu kumlimu. Dlala imese yakho lomlimu, dlala i-accounts zakho lomlimu. Ufunelani i-discord nxa subambe khonokho okuncane? Abanye singabamba kasisaqedakali. So le discord izandla ziyagqinqa, ungabamba imali uyifake envelopini uyihwatshe uyibuyisele uyihwatshe. Bisela izinto zikamlimu kumlimu. Dlala imezi zakho lezulu. Ungadlala imezi zakho lezulu, then you wait upon the Lord. Sumelela ukuthi uNkulunkulu akubusise. Ende ulelungele ukuthi nxa engasayenzanga njengokutsho kwakhe umbuze, uNkulunkulu wangithembisa ukuthi ngingayenza lokhu uzayenza lokhu, ngingayenza lokhu uzakwenza lokhu. Awukhamu izinto akazihambeli kuhle, you have the right, but ungambuzi uNkulunkulu ungayenzanga yakho ingcenye. Ufuna uNkulunkulu akubusiseleni, uNkulunkulu ngibusisa, phumelelisa ibhizinesi yami. Ukuthi kuthini? What does God benefit from your business? uNkulunkulu ufuna ukuthi nxa ekubusisa ube yichannel, kube kudlulela endlini yakhe. Nxa kudlulela endlini yakhe, intandane ziyaphathiseka, abafelokazi bayaphathiseka, umsebenzi uyaphathiseka, uyahamba phambili. So uba yichannel, kuyabe kudlula kuwe, kudlula kuwe, kusiya ebandleni kudlula kuwe, you become a channel. Manje nxa kunganjalo ufuna ukuthi uNkulunkulu akubusiseleni, ufana lomuntu odlayo, kongubuthelela, ulonke ubuthelela, akudluli. Yikho kungakuhambeli kuhle empilweni. Dlala imezi zakho lomlimo. Kulokunye ngake ngakunanzelela ebantwini abadla amagundwane. Of course igundwane kuthiwa ligundwane kuphela nxa lisendlini, lingaphuma kuthiwa imbeba. So ebantwini abadla imbeba, angipromote ukudliwa kwembeba, kodwa it's an illustration. Nxa begebha imbeba abantu laba bayadinga isigodo, bahambe behlaba phansi, so bayachiya umlindi la, badinga isigodo bahambe behlaba phansi. Kule ndawo lapho isigodo esifika singena phansi, khona lapho kulapho kuyabe kule secret. So abakwenzayo bayabuyela emlindini ngale, bagebhe ngamandla wonke babanga umsindo. Nxa bengabanga umsindo bayachiya ikhuba khona phana emlindini, bagijime laphana okuyabe behlome khona isigodo, bafike bazihlalele khona phana bephethe isigodo bengayenzi lutho. Uzabona imbeba iyaphuma khona pha, iyaphuma. Nxa iphuma laphana sebechaya, sebewinile. Awugijimeli ukuyahlala ulindele ukuthi iphume imbeba. Ungakagebhi ngale, uyagebha ngale kuqala, usugijima susiyamelela ukuthi iphume. Awugijimeli izibusiso ungayenzanga ingcenye yakho. Ngibusisa uNkulunkulu, ubusiswa ukuthi uyenzeni, ubenefitani uNkulunkulu ngokubusisa kwakho. Izulu kuyini elikubenefita? Zwanini bathandekayo, nxa ufuna ukuphumelela kundaba zomnotho, thembeka. Lizananzela ukuthi kusizwe sakoJuda, abakhonzayo labangakhonziyo bonke le secret bayayazi.
uyathola bebisela okwaNkulunkulu, benikela iminikelo, benikela kuNkulunkulu, bebisela okwetshumi. Abantu abanothe kakhulu ngaphansi kwelanga ukudlula bonke ngamaJuda. Isecret ngeyani? Isecret ngokuthi bayakwazi ukuthi uNkulunkulu ulesabelo sakhe. Zwanini bathandekayo, ungayesabi ukumethemba uNkulunkulu. uNkulunkulu uthembekile, uNkulunkulu uthembeleke kakhulu. Ulakho ukuthi amanzi awakhiphe edwaleni, uyakho ukuthi afide abantu abayi-5,000 ngezinkwa ezinhlanu. Kutho ukuthi izulu lomhlaba kungokwakhe, ngeke aswele lutho. uNkulunkulu ufuna ukuthi akubusise, but kumele uzipositione kuhle ukuze uNkulunkulu aziveze empilweni yakho. So uthi lethani okwetshumi endlini yami, kube lenotho endlini yami, ngizalibusisa, ngizaxotsha ubudli ukuthi bungadli izivini zenu, ngizaxotsha okuchabalalisayo ukuthi kungachabalalisi izivini zenu, ngizalibusisa lingena, ngilibusise liphuma, ngizabusisa imisebenzi yezandla zenu, ngizabusisa abantu benu. Yikho uNkulunkulu akutshoyo elizwini lakhe. So uphumelela njani kundaba zomnotho ngesikhathi esinzima kangaka? Ikunika uNkulunkulu okungokwakhe. Nxa usumnikile uNkulunkulu okungokwakhe, usumelela ke ukuthi aziveze. Bathandekayo, zwanini ngilitshele, impilo yakho ayisozifani. Ungalalela lokho engikutshoyo, impilo yakho ayisozifani. uNkulunkulu uzaziveza. Ungayesabi ukumtrusta umlimi, ungayesabi. uNkulunkulu uthembekile, uyabeka uthango kunotho yakho, akunike ukuphumelela. Imali ingakuhlanyisi, uthi ungayibamba awusazwisisi, hayi ayisozikwenzele konke, ayisozikwenzele konke. Abanye bathi iyathenga umbheda kodwa ayithenga ubuthongo. Lokho kuliqiniso. Uyagiqika kaphungwe, liyele lipenduke lomkakho, libuyele liyele lipenduke. Sokusithi isalukazi sisebhinga, silele ecansini, siyalala ngo-6, sivuke ngo-6. Wena sewubuzwa, uyabuvuka amehlo abomvu. Indaba, ubuthongo buyambalekela, ubuthongo. Imali ayisozikusuthise. Bisela izinto zikamlimi kumlimi. Bathi ithenga ukudla kodwa ayisozithenga appetite. Iyagcwala ifiriji uze isisedlule ukuduma sozithi usithi ungayivula sobuya uyabona kuphuma intutu, amabhanana, ama-apple. Dlana phela, inhliziyo imnyama. Ungazami ukuthi imali ibe nguThixo wakho. Ungathi ungayibamba subona njengani yikho konke. Bisela izinto zikamlimi kumlimi. Bathandekayo, ngumusa kamlimi lo ukuthi esilakho sibe lakho. Otherwise uNkulunkulu nxa engasusa isandla sakhe uba ngumyango wokugcina. Yikho ubona la nxa umuntu ethathwa ngumfula, akulandaba ukuthi ube bophe ibhrugwe laqina njani. Uphuma naked, uNkulunkulu emvezela nje ukuthi awulalutho. Ngempela awulalutho. Dlala imetse zakho lomlimi. Lingabona selingabayanga kakhulu ngoba libisele okwetshumi leminikelo. Licela inamba zami, ukuthi licela inamba zikamfundisi uMafefe. Simfonele ukuthi mfundisi wawuchumayela amanga, akula into enjalo. Lizidinge limfonele. Our God is faithful. Siyalahla ukuthula ngokungamnaki kwethu. Ngicela ukuthi yona le nyanga ohluhlele. Dlala imetsi zakho lomlimo, munike isabelo sakhe and you wait upon him. Ngokwenza njalo, uNkulunkulu yekelani ngubeke ngali language. Engani umfake ekhoneni. Ungayenza yakho ingxenye kuba njengani uNkulunkulu sumbandezele. Bathandekayo, uNkulunkulu uthembekile. Asoze akulahlise. Kasoze akulahlise. uDavida uthi sengilenwele ezimhlophe angaze ngibone othembekileyo kumbe abantu abakhe bedobha emabhini. uNkulunkulu is faithful. Mwethembe, yenza ingxenye yakho, uNkulunkulu uzayenza ingxenye yakhe. Asicimezeni sithandaze. Baba wethu othandekayo osezulwini, siyabonga ngoba sikhonza uNkulunkulu onjengawe. Uloyisa ukuthi usibusise, kodwa obuhle bakho ukuthi kukhona okudingayo empilweni zethu ukuze uziveze. Nanti ibandla lakho Nkosi ngalikuseni ngilinikele esandleni sakho liyenzele umusa. Bakhona Nkosi abasebelesikhathi eside bengabiseli okwakho kuwe.
ngayo nali lockdown kunzima kunje bafundisele isecret. Ngicela Nkosi nxa sebenze njengokutsho kwelizwi lakho ungabalahlisi, gcwalisa izithembiso zakho njengokutsho kwelizwi lakho. Baqinise abantu bakho, izinto zinzima kangaka, abanye balama business, abanye balama projects abayenzayo. Baba othandekayo, ngicela ukuthi ubabusise, busisa every project, busisa every business, busisa wonke othengisa amatamatisi, yonke imisebenzi abantu abakho abayenzayo ibusise. Ngoba nxa ubabusisa bazathola lokho ukuthi banikele kuwe. Siyabonga Baba ngokwethembeka kwakho, senzele lokunengi esingakucelanga ngoba sikhuleka ngegama lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Siyabonga bathandekayo, Inkosi ilenzele kahle, lingayesabi ukuyithemba ngoba yona ithembekile. Amen.